Central State की महूत डिपार्टमेंट लुपा करोड़ 39 की सेंफम थादखरे लुपा करोड़ 39 की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीब गमद्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी BK जिंदाल फोंदोखरे उखरुल डिस्ट्रिक्ट की कुल सनी हुंपुतरेता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का MOU साइन होनदुना लम एकर मंगा दगी तरारोम चावब मफमसिंगदा पाकसन उथारगनि हाइना से मिनिस्टर बिरेन फोंदोखरफ्ली Union Minister of State for Social Justice and Empowerment Ramdas Athwale ngasi Imphal tunglakre Modi laingak yarba Republican Party of India gi Manipur State Committee hangdokre amasung maleng mafam sinbatung ngasi ki numit asibu World Pharmacist Day haina palan tonabugom Manipur dasu thorom masai laphela laiba R&D wing holder pangdokre Mayam Group Jari Doni Yembri Bas Impact News ni ke thoksom hoji punsa si phawi maro pau sing miam da pisari Ministry of Housing and Urban Affairs ki makhada Swasth Bharat Mission Urban ki makhada State Mahut Departmental pa crore kunthani phan ki senpham thada khre senpham asi ki manung da subnagi sada kunmanga sujina bangamle lupa crore kuntret ki senpham gi utilization certificate Mahut Department pi bangamdri haina Ministry of Housing and Urban Affairs ki Government of India ki Joint Secretary BK Zindal na phongdokre wafam ase ngasi Mahut Department asindra nomi oiba Swasth Survection 2020 ga mari lainena regional workshop ama Palace Compound Labor City Convention Center na pangthokhiba duga mari lainena phongdokhibani BK Zindal na haikibada Central Government ki miyeng makhada paikaliba Swasth Bharat Mission 2014 to 2020 March phawbi oina State Government ki Mahut Departmental pa crore nifu manga ga sanpham gi manungdal pa crore 39 laukhre masig manungdal pa crore kutret ki utilization certificate piba ngamdabana maram warga makha taba sanpham lawba ngamdra leiri ina masida State Government amri bahut commissioner miyeng sangduna darkar leba proposal amadi utilization certificate patam sana pibi haina Joint Secretary asina phongdokhi Joint Secretary asina makha taraduna State asida Mahut Department is being makhada Swasth Bharat Mission ga mari lainana paikali bathabak thorom thagat ingai ni adubu West segregation amadi plastic management ki matangda kudong sadaba thengnari state asi open defecation free state oirabasu open defecation free floods rank phangbang amna bohona ba sangi amang basing asibu akoi bagi film kaihandana mafam sana hundokpa loinana hena scientific oiba mongda treat tawba sangi Hiramasida local urban bodies singi thaudang yamna sauri political representatives singi role hiramasida thaudang yamna leiri Swasth Bharat Mission ki manung sana maram saba proposal leirabadi ministry ki maikai ki pangba yaba mathing pangne hena mahangna phongdokhi Out of 54 crore, we have not been given the utilization certificate for 27 crore. So only 25% of the funds have been utilized. I request the government of Manipur and Principal Commissioner Urban Development, Government of Manipur to look into these aspects and send the proposals along with the utilization certificates on most priority because all the funds would be automatically come to an end after 31st March 2020. We can't wait for the development of the Manipur. Safai Karmachari are those persons not only which are in the regular rules but also to two type of persons which are collecting the waste from home to home, sweeping the waste or the rag pickers. All persons who are directly, indirectly are connected with my garbage are the safai. They may be all your contract workers, they may be your regular role, they may not be at all your connected, but they are your safai karmachari because they are picking the waste which you are generating, which you are not, which you hate to touch after it is being thrown. Ngasigi tharomada da saru yakhiba Mahut Commissioner M Zoina haikibada hojik leiriba State Government ki mi makhada koi bi film taru tanana thamna bahaidona thabak thorom kaya faikali Mahut Department ki mi makhada plastic ban campaign hokre urban local bodies singnasu ministry na piriba guideline khangnaba thabak tauba sangi state asibu taru tanana thamna ki khongsangda political leader bureaucrat officer singi thodang yam sauri haina state asibu mi yamnasu luna na leibi ki thabak sing asi yumdagi hauba sangi haina M Zoy na phongdokhi ngasi ki workshop hodopki tharamadu da Mahut ki director TS Hari Kumar Ministry of Housing and Urban Affairs ki makok thab officer sing loinana urban local bodies sing gi mihut kayana sarugyakhi Cleanliness work is a continuous process as long as we are living in this universe. So at least
we should do cleanliness activities at our household 15 minutes at least one day, so that we can pull up our neighbor or our senders and everybody maybe take part in cleanliness works. Most of the health problems has come up from those things, solid waste which should not be thrown at any place, so we should try to collect all those things and keep it properly. Same Minister gi miyang gi numit abadi singi lusing masing numit puna pangthok tuna miyoy lising amarong gi wakat jakre saruk yaba lakpa miyam da Same Minister amadi Green Manipur Mission ke Ambassador Valentina Elang mangal loina na usara yenthokre toramadu tuga mari laina na pawmi sing na hangba wahangi pawkom pire dona Same Minister na hai Same Minister gi Green Manipur Mission hena mai pakana ba Manipur gi sing amasung tanggi mafam kaya da paksan utharagani ahanba khongthang waina Ukrul District ki kulsani humputareta Forest Department ka MOU kuek pina duna kulsing aduda label lam ekar manga dagi tararom sawong fam sing da paksan utharagani loina na fam sing aduda often gym sanaba thorang su lady haina CM na makata ki masigi mathakta Manipur gi sip singi district sing da popi thariba si thingduna popi thariba lomi sing aduda wahi oina thana thorang tore loina na Manipur gi turel sing horpham sing asi u paksana uthabagi thabak su lamda masigi CSO sing puna kusam na pangtholagani amadi ganja pambi sing thanabagi matang da su akhang ahi sing tana duna yari ma kai koi bi film sogandana ba honagani haike Ukrul gido huji moi ga MOU me ina sena Forest Department ga kana tawnari maram di huji ki 5 to 10 acres su moi na ki bana forest wera kana koi government na lawgi ka na ki ba ado akoi na no jungle semkot lu hai bani hai ba pot land gi status su di noi gi khun gi authority gi noi gi chanabi adu gi status dum lai gani koi government na jungle lore na koi location bai khosan bagi pot lai te adu government gi lammi go era kana government gi dum moi ni haidana da mai ta gona moi ga khoi ga agreement ama inaraga khun chani ga humpu taret identify tawre madugi post khoi sathari aduna Green Manipur Mission si masi yang ka hena mai pa na sathari haita Nambul Turen Rejuvenation Project ki thabak lep ki mami tariba si matha impact news hang wahangi paukum da Same Minister na makhatana Nambul Turel sem ki thorang lep tana paikali ahan batangka ki sentang sejen na thorang kaya paikat kre lupa crore samarong ki oiba thorang asigi ani su batangka ki oina lupa crore tara manga maso athu da kai thok tuna makhatana thabak paikana honari harib senpham masi lakpa lai iroi sem badaki hauduna Nambul Turen na thadar ba drain sing asi pipeline tingduna punam ki thabak su paikat pa hauna ba thorang tauri haiki project asik manung sana iroi semati horga loktak pat phawba chathana ba thorang toriba project ama oibana sengbagi thabak asi matam khara sangki gani loina na ahen ba senpham haptana project asi mapung phana lupa koti samngarom sangpa yai haiki 100 crore muki project ni ahan bagi se ado continue tok doini 500 crore muk total gi khoi adu maju thare ministry na suma du khana ge hare ba maram di mate kilometer manga taradang tawro ya da mina loktak phang ne khoin tawning se adugi photo another 500 crore magi khoi proposal thare duna first installment crore ani hum thadar photo madugi hogre huji second installment magi ngana ingonda paulak pada 15 crore ma koi keno tawre na release tawre ne na mai lai aduna lepoi thabo lepoi NSNI mamadi dia lenga ani marakta sathariba pisto basigi waroisin lakpaga mari leinana NSNI ngi General Secretary TS Muibhana phongdoki wafam sigi matan impact news hangma wangi paukumda Same Minister na hai Muibhana mahaki apam pam da phongdok potuki matang da state lenga na comment pipi ki mathau ta de adabu Manipur lenga ki oine de hanati ki hona Manipuri apun saktam kai bi aro hebo wafam adu lengdana leiri haiki Nakalamorom da 1949 ki September kunma thoida Manipur pu India da tinna ba kuek pina kiba mafam ma oriba selongi red lanes laitung kra da leiba Manipur house ki hosik leiba piba masi adu matanda mafam adu ki mari leina basing pau phau nar ka sai na basing loisina ba hona ba loina na Manipur lenga ki official sing ju thada na nauna sentence sajena ba hona ragne haina Same Minister na makhatana haiki Naga Peace Accord ki wara cinema purak lagani hairiba sigi matana all political party obe mifam malali October amada pangtholagni hanas UCNG serola man hairi hariba mifam sida Manipur da leiriba political party punamaki mihut sing saru gyana ba UCNG serola cinema khata na appeal torkli
Union Minister of State for Social Justice and Empowerment ki thau puriba Ramdas Atwale ngasi numidini ki khawsa ta Imphal thona kiba loina masabana lusingda Narendra Modi ki laingak ta yauri Republican Party of India A ki Manipur State Committee hangthokre Ramdas Atwale na ngasi numthil pungani makairam tab Imphal International Airport thungba loina Kaisampat Sisipur parking da nauna saba parties ki state office sanga ke Party office adu sangkaraba matung Republican Party of India A Manipur State Committee na sinduna lamoi khonang hongdale ba Trade and Exhibition Center da Union Minister of State asibu taram na opgi thoram amasu pangthoke thoram asida wangala dana Union Minister asina hai Manipur da mahaki party si ngasitagi sapong le hai na lauthoki mana makha taraduna Manipur asi North East India gi yamna maroiba state amani maroiba state asibu sengba sakana ba lakpani Party asina lamda masaki mahi masing sel tum yauna hiram kaya da sapkhana bohona gani party asina Dr. B.R. Ambedkar gi wakalo ni yumpam oidana thabak tawani haike amanomda Narendra Modi na losing center laingak na nupi angang singi sapkhat thorang scheme kaya paikali laraba imung kaya da gas connection pangan pa yauna kana ba kaya piri basi makha tara sopi gani loidana ngasi Manipur gi Chief Minister Biren go unatana Manipur gi naha sing na thabak pangdabi awa pa thengnari basi yauna hiram kaya da wang kanagani haina Ramdas Phongdoki, Taramadutta, Republican Party of India, A Manipur State Committee convener, Mahesh Thonawsam, Parties ki North East Incharge, Binod Nikhil Amasung, Parties ka Assam State Committee President Hitesh Diori Yauna Miyoi Kana Saruyaki. And therefore today I came here, build up my party, Republican Party of India, which party is also following the philosophy of Dr. Babasaheb Ambedkar. Babasaheb Ambedkar is the architect of Indian Constitution, and we are also very proud about Dr. B.R. Ambedkar because Babasaheb Ambedkar is also our best leader, our good leader, very good philosopher, and therefore we accepted the philosophy of Dr. Babasaheb Ambedkar, and I am running the party of Babasaheb Ambedkar, the Republican Party of India. ये हमारी जो पार्टी है, ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये दलित हो, ट्राइबल हो, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हो, माइनॉरिटी के लोग हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, एंड रिपब्लिकन पार्टी इज आल्सो सपोर्टिंग हमारी पार्टी सभी जाति धर्म को एक साथ लाना चाहती है और भाईचारा मजबूत करके भारत को एक मजबूत भारत हम बनाना चाहते हैं. Union Minister of State for Social Justice and Empowerment ki thau puri Ramdas Atwale na Pakistan ki Prime Minister oiba Imran Khan na Pakistan occupied Kashmir ase India na kusin nagadani haina phongdokre All Secretariat ki Conference Hall Social Welfare na piriba scheme singi mata na pangtokhiba review meeting na Ramdas na wafam ase phongdokhibani Social Welfare ki Minister Nyam Sakib ken yauna department sing official singa loina pangtokhiba meeting adu loreba matung paumi singda Ramdas na makhata na Pakistan na kanigumba POK asi India da sinatra pa India gi laingak na army singaloina na India gi oipam thokba POK asi lausin gani haiki JNK gi article 370 lauthokhiba bu asobo khongthang amani haina phongdora duna JNK amasung Ladakh asi sakot khongthang gi lamjela sauna khomang sauksil lagani haiki mihamada Minister Nepsa Kigbena Union MOS Ramdas ta Oles pension ki beneficiary masing hengat pinaba mandi shelter home sing da leriba people with disabilities sing gi ana laing amadi support program gi sentang hengat pinaba taksin ki The very important decision was taken by the government of India, and that decision was finish the 370 article and finish the 35 article. Commercial people can't go there and purchase the land. But now after the finishing the 370 article, there is no problem now. And I appeal to all the industrialist people, hotel industrial people, they should come forward, they will come there, and government is also ready to give the land for their hotel, for their factory. That Imran Khan, if he wants the development of the Pakistan, then he should come forward and give the hand in the hand of Narendra Modi as for the friendship. But before that, I appeal to the Imran Khan that Imran Khan will come forward and give the POK, hand over the POK to India. Imran Khan will develop the Pakistan also to support the India. In the future, definitely the government of India, the army of India, they will go in the POK and they will capture the POK, and this is also our next stand. In a Manipur Parliamentary Constituency MP Dr. R. K. Ranjan ngasi pangthokipa Science and Technology, Environment and Forestry Committee meeting da Manipur da Waste Plastic amasung Railway tanen khutpati ki thorakpa state laiba lainga ka punduna paper brick sana ba proposal ama pukhat kre loinana tagel laiba IVST da medicinal plant amasung horticulture resource and microbial
resource amasung animal resource ka mari leina bathabak sing hena kumang sausinaba standing committee na review tongna basu taksin kre hairi ahum suboina committee meeting asida Richard Dixon Oldham Institute of Eastern Himalayan Region ama Manipur gi seismicity yengduna hangdokna ba propose tawkre ahan proposal gi mathanda Dr. R. K. Ranjan na project asi MP Pan amasung local NGO singaloina na corporate sector kusam nadana pangtok kadabani haina Fongdoki, Masigidamag Socio-Economic and Environment Development Society sits Samasung Manipur ki maming leraba Beverage Company Liklaga Tairap Tawgani Haina Fongdoki. Malangi mapam sin batu nanga sigina mida se World Pharmacist Day hena palan tonabu Manipur su thorom masi lam hela lai R&D wing the whole the pangtok re toromadu Manipur State Pharmacy Council sindana 7 effective medicines for all high team the pangtok ke toromadu the saru yakiba health services ke director Dr. R. K. Rajo na paumi sing the pangtok pata health care delivery sector the pharmacist sing is sarwa thodang lai maramadana pharmacist sing bupuning thokapa mari kai khomna pham thoi hai ke loina na Manipur langak na sumari langaki Oiba Health Center Kuding Makta Pharmacist Amam Tamna Baflan Tauri Hana Supongdok K. Taramadal and the Masi Maming Lera Pharmacist Sing Amadi Mahiru Kana Sarugya K. Ladybug Community Health Center, the Primary Health Center, District Hospital, the Koi Pharmacy Sing Loyal Lake, the Koi Hoja Hoguleba, Koi Satra Sati Singasi, Koi Pazana Moibu Yokot Pitana, Koi Doctor Lake Tabamatam the Sumoina Mahut Silaga, Yakoi Doctor Girol Amalorga, safe, effective, and efficient medicines, Yakoi Pinanaba, Pandam Amani. Loinana Yakoina, state level, the district level, the central level, the Koi meeting. Kaya mong tawag na ko'y apabihitag si pinanaba yang kana honazari adana ko'y na masidida pharmacist ki role siya di matik sawi Jennings Hospital so private hospital gumna neurosurgery ki tongan makhalgi anaba sang mai pana sel ting na lai magam ne haina Jennings ki MS Dr. M. Jitendra na phongdor ki kofa masili long nungkai digi masaga sai humbudra taruk suraba ahal amagi kokta leiramba tumor ama Jennings Hospital ki neurosurgeon Dr. M. Amina Lusipati mamana thas ki hauki September 8 da mai pana operation tawduna loktholaba matung anaba adu phagalaktuna mayum da ngasi halam daida Jennings ki MS ki room da pangthokipa paumi sing unaba mad haikibani Dr. Jitendra na makhatan haikibada matam amada Jennings Hospital da matik saba neurosurgery ki doctor amadi khutsuk marang kaina leram da badung ngasi di ahom kaya leire hojikti Matik saba Dr. Kaya Laidana Anaba Kaya Sial Tingnan Lai Magamday Loina Housing Hospital as the Kulai Ward Panamara Borga neurosurgery and a ward a Mahang Lady Basisu, Hek Yari Makato Matam the Hangtona Bahonagani Maramasina Miamna, Koktanaba Nabasing lying of a private hospital as Sial Tingnan Sapek Mahuta Zenems Hospital Hana Pobida O Hike. Akoigi Zenimsna, Hosik, neurosurgery ward, Anova Matamda Lagani, Honorable Chief Minister gi instruction gi matungina, Akoi Miam gi the Makta, Akoi Shide Heg Yari Makai, Operation Neurosurgery gi, Honanaba, Hoi, Hosiki Wenadika, Hanasawa operation, Akoi microscope na sing Wat Padagi, Tobangam Dragasu, Miam gi the Makta, Jenims Amadi, neurosurgery gi team, Luna, Sigi operation si Tokiba. Dr. Amit aduga atay Dr. Singh mayam sina miyam gi seba hena tawrakhigani haibasi Lamdam sida framework agreement citizenship amendment bill one language one nation amsung handak nauna act oina sanarklipa motor vehicle amendment act sanabi yaro hana Manipur People Democratic Alliance MPDA gis convener talksom in ausana pongdorokli Manipur People's Party MPP office mamang the pangkiban nomi oiba wakan ifam the performance pongdokibani in ausana makatana framework agreement and lamdam integrity da kaiba piraklab the MPDA na tumina lay tokloi BJP ki lusingba Singna CAB sanabada lamdam asi asokpa matale heloi haina laukiba haikiba do langaki thaupuba singna miyam mangda puthokna khangan gadabani motor vehicle amendment act ki matangda so ega si lamdam asi da sanaba yaroi act oina onthokraba so India gi mafam khara thadi state government na sanaba yaroi haiduna thingba piri ba sigumna lamdam asi da so tawadabani haike Political party singa asina laidiba alliance asina akogi Manipur da framework agreement na makhal lamatagi akaiba akoigi Manipur gi territory integrity da akaiba pibe yaroi haibasi maroiba akoigi main akoigi agenda ni indonaga pistoki akoigi India government amasung NSN IM gi marakta sanariba santi gi wari asi akoi transition akoi taramna woi adubu masina karigumba Manipur gi territorial integrity da akaiba pirkadoba wafam lakpa taragadi transition akoi sugya yabanga moi aduna ngasi lengak paibiriba aikoigi lairiba siri en biren lusingba government asina
मसी मनुंग द यावरिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मनुंग द यावरिबा दिन एजेंडा से करीनो हाइबसी मणिपुर की मियाम द अथुब मतम की मतुंग द मनुंग द लाउथोंगनबा अखोई की फ्रंट असिना डिमांड तौरी Nakalabromda Langakasina go to hills, go to village, Haitan Laura Pasu International Road Amoriba, Impal Mori Labi, Masung National Highway, Impal Dimapur Labi, Housing Power Meeting Sandra Laki, High Security Zone Oriba Mapam Singda, Nong Hek Tabaga Sing Tumjin Duna Lady Basi, Labak Tivani, planning Toba Hitabasi, Manipur Minister Akanamong, the Yangs and Buhaina, Mahana, Apil Toki. अखोई की लेंगा सिना सिंग द चसी खुंगंग द चसी गो टू स्कूल गो टू विलेज गो टू हिल हायरे सिंग द कई थबक तौरियेब इम्फाल दिमापुर लंबी से उजिक चतप यादरे इम्फाल जिरिबाम लंबी की ओरिबे फिबम करी फिबम द लेरिगेब मखोई की इलेक्शन मैनिफेस्टो दा अखोई की निमित चाम की मनुंग दा अखोई की पुलंग लंगन गनी हायदना वासक पद यावगिबा दुमलबा मरुइबम लंबी सिंगनेब सिंगमई रोंग द गिना कनो बोगी मरक दे लेरिबा नोंग खितंग चुबदा एता सिंगसिने ता ओवरफ्लो तौरिबा सिमबा बोबा सेम ngамदबा यंगजनबा हाइतबा ट्रैफिक की नियम नीति सिंगसे चनब ngамदेबा मी याउद्रसु अखोई हुजिक लाइट सिग्नल तौरे सिग्नल सेमजले मी याउदना ट्रैफिक की पॉलिसी जे हुजिक मी अदे स्टेट लोई तौनरीबा अखोई मी याउद्रदी ट्रैफिक की अखोई की कनोसी तौबंग हाइत्रेबा सुम मयाम से अखोई की ऑनरेबल सीएम ना अकन मेंग चंगबियु चिनगा खुटका मानबियु Minister and Birena Lamdamasida production Watpan Manamoka local singing Mamal Tang when I crane, Wafama saying as he pandit Dindayal Gisama Home Supermapo, Namitka Marie Lenina. Quairaman Kaitel Mayol the Lady Bas, Hamumakonda, Minister Hika like a Tambaga Marie Lena Fondo Kibani, Hinamasing Marie Lena, Minister Makatana High, Maite saying Hina Kangariba local is saying as he Kaitela Lopayan Kayori Hinamian, Hinariba Sip Ponto, Poto Wat Pagini, Poto Walapana, Housing Miam, the Maite saying Kayas Tanadre, Ayamana, Ahomba, Pau Yana Tokpa, Hydanats and the Cray. Potok walapana maram oiduna saying mamala si tang libini lam namasida local saying tang liba si matau karamna mamal hantan gani haibatu atu matamda yang selagani haiki food grain ta sena hera ga khoina masi ngasi phangi se khoi 17 18 gini last year da khoina makhal makhagi machinery sing tool sing senaraga adagi agriculture की लाइव पार्क से नमरू मरंग की अंदर खोतना तौगिबा मधुगी फॉलन लवी हंदक से लाइव थिबदी अखोई ड्राउट होगसु अखोई नहान अखोई हाइबा दुमाइना अखोई 6 करोड़ मा ऑलरेडी अखोई थादोखरे रवि क्रॉप्स की अनौबा से सेंया फौ यात्रगदी करी गेहूं थागद्रा नत्रगना करी मखल मखा थागदगी हाइबदु अखोई रुपा करोड़ तरुक मा थादोखरे नोंग खरे लाकपनिना लोइनमक लोकप यादबदुमदि तौररोय खरा गैदि लोकप यागने न खल्ली स्टेन ड्राउ लौथोख्रबनिना सेंटर की टीम अमसु यंगसिनबा लागनी अदुगा मदुदगी सेंटर दगी फंगबा कंपनसेशन खरा दुने अदुगा अतई अखोइनसु हुजि याम कन्न मरु मरांग के थाना लांगनरि हाइतारे इशू कयाना थलबा मणिपुर लेरिबा मियाम बिकप निकुप अमतोर सुनोहनरा अवाब खया काउथोहन बिया सौब थदांग लौदना लागलेबा मियाम नोकपति हाइना खंगरिबा प्रोग्राम मखलसे हौदोखिबा सही कुनमंगा स्वरूप सिल्वर जुबली ngasi पांथोखरे तरमदो आरके फिल्म नोकपति कल्चरल फाउंडेशन के खुसमदरा लमियान मसंगलेदा पांथोखिबनी मणिपुर की मसक नायरबा फागी तौबा एक्टर एक्ट्रेस फिल्म अमदि सुमांग लीला तोंगान तोंगानबा आर्ट मखल सिंगे संगनारबा मियोय कया यावना पांथोखिबा थरम अदुदा नोकपति हरिबा प्रोग्राम सिदा सरुप यारम खिबा लाइखिद्रबा संगनारबा आर्टिस्ट सिंग मफमदा काय खुमनबो खि लोइना लमनमसिदा लरिबा फागी तौबा संगनारबा आर्टिस्ट सिंग खनगतना सही मंगा खुदिगी नोकपति कल्चरल फाउंडेशन पीबा नोकपति दिंसिंग खुदोल सही असिगी सुलाइखिद्रबा फागी की आर्टिस्ट अनि यावना पुना मियोय अहुमदा खुदोल तमखि लमनमसिग मियामगी दमक थवाई यावना होनदना लाखिबा नोकपति बु तौजरिबा आर्टिस्ट सिंग गासी फाउबा लेंगाखि माइकेटगी पुरिंग थगत पिपिगी ममी ताद्रिबासे मियंग संगमिदबा थरम अदुदा सरू याखिबा संगादबा क्रिटिक्स अमति आर्टिस्ट नरेंद्र निगोमन मरी लेनबसिंग पुनिंग सिंसिनखे लोइनना अथोइबा मीटिंगलेन ओइना सरू याखिबा सीएफ एंड पीडी मिनिस्टर कराम श्यामना मरी लेनबसिंग हिरमसिगी मताना खंगनदना मियंग संगनबा होनगनी हाइना थरमदुदा थाजबा पिखि नोकपति आर्टिस्ट सिंगना तोंगान तोंगान फागी की थरम सिंग उतुना ngasi पांथोकबा सिल्वर जुबली की थरमदु हेना मपुंग फानखि ngasi chauba tan tobiriba myoising sida encouragement tawgi manipur sarkar gi wafam di aduki mati ute adugo ai samalsu madugi wafam do tamjage loina na art and culture gi magi pai ba proprio gi adi pai ba minister sing sina
di nunggi wahandok je khangna khara henna initiation ama lauwa maram di art and culture si amna pak chawwa puning thagot pa haiba si madi matam chupa da darkar lai kai mathaba ma toropa kanda puning thagot pa janga sa haibi ki bayam chumi paisa khaktana puning thagot pa to natte ba ngasi numidang pung tarom taba matamda korai poti belai da ID ni singnaba pom ma pokhai kre bo madu loyala microfinance project amsung kit care center ki konthong mak ta pokhai khibani hariba microfinance si moirang campus ajep tagi moirang them prajamani na salai bani hairi doga se kanana kari damak to holim no haiba hoji phawba khang ngamdri bom pokhai ki mafam adu da Imphal district ASP Porapat police station ki officer in charge amsung Imphal ki commando sing sangsin na yang sing kre matang sai da break am lo se ke break matung da Imphal West district ki manung san ba sagol ban thanga par mapal lai bi yum ma mai sa ke paw mani Manipur ma so maleng tongan mi paw sing putun lak sa ke impact ni suming ta dun lai bi ma mam kan tram nong se revelate na si makata paw mi an da piseri Imphal West district ki Lamphel police station ki manung san ba sagol ban thanga par mapal lai bi yum ma mai na sa kre thodok thokpam da ki impact news na phang paw da thodok a singa sin mi ma matung punga ma khairam ta ba matang da thokhi bani thodok da case surjakant sai hum pu manga pokpa case tom chau ko ba pioi amagi yong gi ka taret ki mal sang pu mai na tum sa ki hairi mai sa pa ki paw hek phang ba Manipur fire service ki pham adu da lak to na mai kan bi ki thabak sa thaki ba loina na mai sak pa do matam sana kan manga ma hokhi mai edu kari te ki horok ki bana hai phang ngam dei thodok adu ki mata da Lamphel police station ke sam lokot na tisin ba ho kre license yaudana kanglon kaina salai ramba Rims Hospital amadi Jennings Hospital khiliba X-ray machine sing Atomic Energy Regulation Board Mumbai gi akhanaba scientist kangbu mana sil tausin kre ngaran dagi hodna timma sina Manipur ki mafam kaya da lairiba tonga tonga balenga apni private hospital sing the khiliba X-ray amani radiotherapy machine sing ipi pama sing yang kibani timma sina ngasil Lamphel laiba Rims Hospital gi tonga tonga department sing the khiliba X-ray machine sing amadi Jennings Hospital khiliba machine sing film yang kibani yang sin badu the hospital the kinba machine sing ado Atomic Energy Radiation Protection Rules 2004 ki sana kanglon ngalam dabani timasina makhata na hayeng sulainga kamadi Lanai Diagnostic Center sing ase yang sin kigani haiki मैं इम्फाल कोनुमादगी खोडाक इसिल फावगी लंबी सेमदबकी वाहोदा माइके एदुगी खोसाउनरब मियामना लंबी थिंगबकी खोंजंग संसिनख्रे अदो मतमना मरि लेनबा अथॉरिटी ना लंबी दो सेमजन बिद्रबदी जेसीबी एक्सकवेटर सजनदना कोथोक लगनी हाइरी सैमाइजिन टू खोडाक इसिल जिप टैक्सी एसोसिएशन हियांगलम टू इम्फाल ऑटो मैजिक एसोसिएशन कोमलाकोंग टू इम्फाल मैजिक एसोसिएशन लफुपा तेरा टू इम्फाल मैजिक एसोसिएशन अमन तोंगा तोंगा क्लब मंगा की मेंबर्सना थोलक्तना कोनुमा थोंगखोंदगी हौरग मफम कयादा उ फैजिनरा अमदि तैयार मै थादर लंबी ता तोकसिन तोब थिंखे लंबी थीम की खोंजंग अदुगा मरी लेना सलाम कुंज बिहारी ना लंबी असी इंकुम जालसिन तरा तर सेंगनी हाइना मतम अदुगी लैंगाना लाउथोला मतुंग मखा ताना अफम खरा सेंगलगा लोई तोखरे लंबी असी की फिल्म का है ना फतबना मरम मरगा मियोय कया म खम थेना अवाबा मायोंग नरी फिल्म फतबना मरम मरगा मिरोन बी नुपी कया म हॉस्पिटल योब ngamdana लंबी दा अंगांग उना फावबगी लाइबक थी थोक लैख्रे ngasi phawba mari leinaba singi tamai khedi ki chap saba thabak thor paikhat laktabadagi lambi tingbi khongjang ase changsin bani haina kunj bihari na phongdoki lambi se aduki mati khudong thinai ware adu hujik lepi ba mafam sidi chawdar khong haraga khangnei konuma iren gi jaga ni sidagi na lambi si ahan ma paga se lormaga ani su paga logidre sidagi khara chatlaga kolasa muk thare adu makha muk yam khudong thinai lambi thak ta lere yaragadi akoi gi lebak ki akoi gi lamnam ji ki mapi ma wari ba mayam pun isin no mayam pun muna mating tawbiraga akoi gi lambi ji kidang afaba thak ta semna na ba aina ai tarap ta haijari makata ba akoi sidagi sembi da bataragadi sidagi henjelak padudi akoi sorok si JCB tawraga pura akoi khong oina tawraga turen ising chawrok matamda lan ba gari kanaju ngamdana ba pura akoi block to bo adamai khanjare Nakalamaromda may Imphal gi MLA so riba deputy speaker Kongham Robinro na lambi thingli ba miyo sing aduga hakthenen unadana miyangi khongjang adu handok na ba haisaki loinana lambi asi mari leba minister ga tandraga thupada sem lagani haibi thaja ba sumiyam adu da fiki tungda paumi sing unabda Robinro na semngai jindagi kodak isal phawi lambi asi ingkum jale sini tara trokta matam adu da leiramba lenga na PWD gi miyeng makha da sem gi thaba hokibani lambi asi makha thangba saruk khara koila tharamlaga konuma dagi kodak isal phawi lambi asi sembidana thamlakibani lambi sem gi thabak toriba contractor ta
tabak asi loisinaba haijarubasu tabidre concern work minister gasu pau phaunare loinana mahaki maiki diki kari towi yabagi genge loinana darkar lerabadi contractor asigi matakta action logani haibagi thajapa pirakle haina phongdokhi ख्वाई नुंगाइबमना हंदक की सीआरएफ की फंड हाना रिलीज तौरतब मैम दो हंदक की कोइदना हप्ता अमा मांग रिलीज तौरे करो 30 मु सेंटर की सीआरएफ की फंड लापुदुना हंदक की सुसोदन रोसलौरोना मिनिस्टर ना सी लोइसु लोरनेना थाजबम पिरे लैरिबा सिगी थबक पाइरिबसे तसेंगना हाना की सरकार की मतमदा तौरम मनीना ठेकादार हुसु सब कॉन्ट्रैक्टर सु मखोई लेरी मैम से अयामबना हाना मी ओइबा मखोई द हायरुसु तादबनिना सुमाइ सुम तौरेबा तसेंग पंदि पनिंगदमनी अदुबु मियाम प्रजा की वारेना तसेंगना इसामक पर्सनल ओइना मसा मसा लोइना मी थारगा लोइना वाइ सनरने दु याद्रगदी किलोमीटर अनि सिगे पाइरिबा सब कॉन्ट्रैक्टर तुना करिगुम सुददरती तसेंगना आइगी लेवल ओइगरा मिनिस्टर लेवल ओइगरा सुसोदना नोंग हेक हांगबगा सुबा लोसलनी सेंटर रोबर हायर सेकेंडरी स्कूल गिना स्कूल असिदा लाइक तमदबा था यावना महिरोई सिंगस्तगी स्कूल फी लौरिबा से अतु मतमदा हंदोकदबनी हाइना महिरोई लोक एम्स ना फोंदोकली ngasi क्वालिटीला लेबा एम्स का ऑफिस द पांथोगिबा पावगि मिफाम मदा महिरोई लोक असigi प्रेसिडेंट केस रोमेन हाई सेंटर रोबर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल असigi महिरोई निपी मसा अमा लखिदबा थौदोक कमनी लेनेना सलिबा सहीगी असigi हौखिबा जुलाई 14 आगस्ट 13 फाव महिरोई सिंग लाइक तमदन लाखी अदुबु स्कूल अथॉरिटी ना अमसों मरी लेनबा सिंगना लाइक तमदबा था सिगसु महिरोई सिंगदि थागे फी लौदना लेरमले थोंग असि असम थोंग नते मरमसना स्कूल अथॉरिटी अमसों मरी लेनबा सिंगना महिरोई सिंगदि लौरमलिबा थागे फी एदु अथु मतमदा हंदोकदबनि हाइखे हौखिबा जुलाई तांग तरागा निपानदगिना आगस्ट की तांग तरागा तरुक फावबा मियांग ओइबा इहौदगी क्लास तौबा फंगदना लाखिबा छात्रसिंगदगी स्टेनोपाट की स्कूल की अथॉरिटी ना था अमगी फी लौरमबा असि एम्स ना कममोंग याजनिंगदे मरमदि लाइक सुक्तम तमदना स्कूल की फी लौबा हाइबसे मरम सुक्सा सादे अदुना स्कूल की अथॉरिटी ना अथुबा मतमदा लौक्षनगिबा सेनफम सिंगदो अदो आंगांगसिंगदा हंतोकदबनि हाइबसे एम्स की माइकैदगी थमजरी स्कूल की फी असि हंतोकता तारगदी लेबाक मिया एम्स का खुसनरगा अकममोंग खोंजन सिंगहलगनी महिरोई नुपी अमबु मोलेस्ट तौखि हाइबगी थौदोकता सेनबनि हाइबा नहा ओइरिबा ओजा नुपा अमा वाहंग पाहुं साथनबगिदमा पुलिस कस्टडीदा थमननबा स्पेशल जज पॉक्सो इम्फाल वेस्ट ना याबा फिख्रे थौदोक सही था सिकी 18 दा महिरोई नुपी मसा अदना ट्यूशन लौरबा ओजा अदना मोलेस्ट तौखिबनि हाइरि महिरोई अदुगा मामा पाना ngarang इम्फाल पुलिस स्टेशन दा वाकलकपदगी इम्फाल वेस्ट वुमेन पुलिस स्टेशन कांगबुना फारब मतों ngasi स्पेशल जज पॉक्सो इम्फाल वेस्ट की मामांगदा पुथोरखि स्पेशल जज ममांग पुथोरक्लब पुलिस की माइकई वहां पाहुं तौर पुलिस रिमांड पीबीयू है फ्लेयर तौरपदी नुमित 3 पुलिस कस्टडी थमनब याब पीखिबनी लालौलो पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA लिंखत्खिबगी सही निपुमातोय मपुंग फाबी मपोकुमोन थरम पांथोखरे इम्पैक्ट न्यूज ना फंगमा पाउदा लोना थिंखरब लालौलो बसी मपोकुमोन की थरम मसी लालौलो बसी के जनरल हेडक्वार्टर्स टैक्टिकल हेड कमांड स्ट्रेटेजिक कमांड 252 मोबाइल बटालियन अतई लानमी की यूनिट डिपार्टमेंट स्टेशन सिंह लोइना पार्टी के सेंट्रल ब्यूरो की मफम सिंह पांथोखे मफम सिंह अदु लालौलो बसी के फिराल सिंह खत्तुना अमदि निंगतम लान थेंगदा थवाई कटखरब सिंह मफम दाई काय खुमना पुत की हाइरी पार्टी की सेंट्रल ब्यूरो की मखादा लेरिबा डिवीजन 2 4 6 8 10 की मफम सिंह डिपार्टमेंट खुदिंगमंगना लेबाक मियामगा लोइना अंगांग मसुगी थवान मिसाक यावा फेस्टुन अमदि फेले की अंगांग थवान मिसाक सिंह थेतुन लमना मसगी मफम सिन बतुना फेले की निफुमात सुम पोकमन पांथोके हाइरी मोरे कमांडो अमदि तरान थुसुबा सन राइफल्स के पुनबु कांगबो बना ngarang टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट खुदेंग थाबे एरिया दा ड्रग लालोन मियोय अहुम फारे मियोय सिंग अदुदि मोरे कॉलेज मनाक की के मोलसांग विलेज दगी हेल्थ कोगिन माते सई कुठानि ते पोपा ऑन कॉलोन मार्केटे हाउकोलेट तौथांग सई कुठा तरगो पोपा हेल्थ कैंप तौथांग अमदि खुदेंग थाबे मया दगी जौननोम विलेज दगी एमपीयूस जंगखोमांग मांगसोंग सही तरामापन पोपा जॉन जांगलेट नि मखोई होमदगी WI टैबलेट लिसिंग यांखै रजिस्ट्रेशन नंबर थादबा मुबो अमदि अंगाप मसुगी TVS स्कूटर एंड टॉप अनि अबु मसुगी कैनवो बाइक अमा मसुंग मोबाइल फोन अहुम फंगम की हाइरी फारब म्यूसिंग अदु मखाता बहंग पहुंग साथनबा मोरे पुलिस स्टेशन सिनखरे हाइरी
Thobal district Yaripo police team amana ngasi nungtil pung amorom tak pamatam dan nupi opium kilogram amaga konana pakat kre impeng news na pang pauda ngasi nungtil pung amorom taba matam da Yaripo police station ge ASIW Sofia na lusig bakang bo pana Yaripo pamon laikai da asat awok sek tawda nupi edu opium ga konana pakat pangam kibani hari farar nupi edu di nongpok sengmai police station na konba saisang paijenjang Phailenjang village ki kim bai fai sai ni phum doi maporoiba minun bai fai ni hari ki kim gi matakta Yaripo police da case am register to kre hari More da drug lalon bagi thabak sak kan kala liba si thingna ba more police am sung CSO singa pundana joint anti drug committee sem kre more police na sindana more police station na pangthok ke ba miang im nimit thoram da more dalaiba CSO amadi police singi oiba me phang pangthok na committee sem khibani me pham da more dalaiba awara pa amadi police amadi government department singna tawhan ningba sing CSO ki to singba singna pangthok ki senkyo committee do tenho police district police ki additional SP law and order case Robinson chairman amadi CSO singi lo singba singi maraktagi mioi ani ni na member oiri pangthok ki miang minumi thoram aduda more police ki makoltum officer singna lenga ke mahut sindra miang ge waka sing taki Impal East District ki jurisdiction na kona mafam sing da Durga Puja Panthebi Irat pamdi Diwali na singbat kumay singi manungda Bambula Asis na pamdi yon ba yaw na sel thana ba na singba amadi satha ba yaroy hana Impal East District ki district magistrate na thokpa zero lamana khanghalaki World Heart Day 2019 ka mari na My Heart Your Heart have a theme da awareness program am sakol marang ler talaiba Impal Heart Institute I na sindana Impal SKSP office ki conference hall pangthokre awareness program adu heart related disease kam workshop on CPR haiba sida sathakibani taramadu da Impal Heart Institute ki chief cardiologist Dr. K Zelena heart ki mari leina bawa fam kaya tham ki loina ngasi ki taramadu da Impal SKSP joges na hobby samsa saruya ki Impal West District ki manung sanwa pisum thongwe nam laikai degi longjam ngan thoiba meitei masagi sai kon matharam sero mio ema hoki besaitem patrani pan numidang pung tare makhairom tarak matamda yumdegi thoki badegi ngasi phau panjilak tre hairi hariba mio ya se pit manga gen si manga wangi masa pai mamai koda nei kusungoi jakre masugi figure shot amadi higok masugi jin khangra o ma set chaki hari hare mio ya si kana gumna thengnabi rabadi malana police station natraga ngan thoibagi apopa sunil natraga I97421234 da pau pipire naba khanglagli District Health Society Susampurna Sidana Nomi Oibel Lemnai mi camp am district asigi Mata village da pangthokre medical camp atu saru yakeba Susampur district ki EM ADC P Kaungkhalal Wi-Fi na District Health Society Susampur staff amadi official sing muthaga ponto kiloina CMST PMJAY kana basing lahona ba apil tawladana matam supada luna na lainap so kunja sing da apil tawki amarom da medical camp asig mari laina na mafam adu ki kunja sama kun rombo CMST PMJAY register tawki Aksing district swasthya hi sewa 2019 gi manung sana single use plastic thingna bagi pausel puba khongsana maksat pagaloina na mass campaign pangthokre plastic waste Samdan haiba team da satkiba council adu Kaksing municipal council office ke horga Kaksing sumnang DC road Kaksing bazar phawduna lalaga yumbi masa high school ground da loisin ki council adu da Kaksing municipal council ki mihu sing district adu laiba club organization mahiloi lup sing amasung mahiloi sang kaya ge mahiloi sing na sarugya ki September thabam amma sathar gadaba Rashtriya Poshan Mark National Nutrition Month 2019 ke saruka moina ngase ICDS project Impal 1 so mungna sindana yaring popi bazar da shanti ki khongsa ama satkre ngase ki khongsa adu da Goodwill Christian High School yaring popi ki mahiroi amasung oja sing sarugya ki Nursery management haiba sida numitari ni sumna sathaka da school training of real youth DTRI Susampur district ke Fair Sonmun dalaiba ICR Krishi Vigyan Kendra conference hall da pangthokre National Institute of Agricultural Extension Management Manage Hyderabad sponsored tawdana ngasidagi sathagiba training program adu da ICAR KVK Susampur gi senior scientist amadi head Dr. S Roma ICAR KVK Susampur gi SMS Horticulture and Course Director PS Chandramani yauna mafam adigi lomi amadi nupi sing punna naha kunma thoina sarugya ki October ani dagi bhaudana pangthokna riba Wildlife Week Celebration Technopole Forest Division gi hoina ngasi dagi Falel High School da haudokre Divisional Forest Officer
Technopol Forest Division Sindra Panthakiba Humput Marisuba Wildlife Week Celebration 2019 and Life Below Water for People and Planet Have a Timdanga Mahiro Sing Yoiba Relium Parel High School Digi Lamtaki Lorena Wildlife in Nasser have a Timda Mahiro Sing Sport Painting Competition of the quiz competition Amasu Sataki Nasiki Taramaduda Deputy Conservator of Forest Technopol Forest Division Ilangwam Home Range Forest Officer More and Santosu Saruyaki Japan की टोक्यो द था से सेप्टेम्बर 19 की अक्टोबर 13 फाव सथगदरबा नमस्ते इंडिया फेस्टिवल सरुक यारुना मणिपुर आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट डांस कॉलेज की महिरोय अमदी ओजा मियोय 13 साब टीम अमगसे इम्फाल थादोखरे इम्फाल थादोखिबा टीम मदु आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर ए शिवदास न मणिपुर कल्चरल यूनिवर्सिटी की लमथाकी लमथाबा दुग मरी लेना ए शिवदास न पाउमी सिंह पोंतोरपदा तोंगान तोंगान यूनिवर्सिटी 13 सरुक यादना पांगथोकदरिबा फेस्टिवल असे मसा मसा की नाट के परफॉर्मेंस सिंह उत्तुना सांगदम नगनी हाइरी अखोई हदक चक्कदौरीबा टीम असी अखोई इनॉग्रल फंक्शन असी अखोई ऑनरेबल मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर श्री एल जयंत कुमार सिंहना स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याबीगनी सारसो ngasi की अखोई पुन्ना कनोसी चक्कदबुनी पांथोकदौरीबा प्रोग्राम असी 27 सितंबर टू 11 अक्टोबर हाइबा तारे अदुगा अखोई टीम असी अमुक अखोई डेट 12 ता इम्फाल दा योरकनी आयुष्मान भारत पगवारा की मखादा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा कुंभी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कुंभी म्युनिसिपल काउंसिल कोनम फम दलाइबा मियाम अमसुंग स्वास्थ्य आइस सेल्फ हेल्प ग्रुप परिवार ग्रुप की फैमिली सिंगदा हक्सांग फना थमनगी अवेयरनेस प्रोग्राम यावना लेमना लाइन भी कैंप पांगथोखरे कैंप अदु डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बिष्णुपुर अमदी पीएससी कुंभी खुसमनरगा कुंभी संथोंग अपर प्राइमरी स्कूल की इसिंग साइबा ग्राउंड पांगथोखिबनी कुंभी पीएससी की एमओ इंचार्ज डॉक्टर टी एस सोवन कुमार ना दुसिंगबा कांगबुना लेप्रोसी टीवी जे अमदी नन कम्युनिकेबल डिजीज की मरम दमी यामना वाखलोन तहान की कैंप अदु मनुंग सना मियोय संगारम लाइन की बगा लोइना हिदाक लांगथक सिंजु पीकी सही खुद की प्रश्य नट संकृतन समाज लंगबल था मनुंग पांथोप ताल राजमेल फांगनबकी थोरम ngasisu कुंथा मापन सुबो इन खुराई थांजम लेकाय दलाइबा थांजम मांडप पांथोखरे नट संकृतन की लम थबक तौदना गुरु सिंगी मफमदा कटपोइना सही खुद की पांथोप थोरम अदुदा तोंगान तोंगान बकांगलुप कयाना ताल अमदी राजमेल की थोरम सिंग उत्खी लोइना लेखितब नट संकृतन की गुरु सिंगी फोटो दसु पियाना लेकटखी हौजिक ngasi नोंगी सानबी पाउदा उपुमरी सुब सर सुरसान सिंह KCSICB मेमोरियल लीग कम नो आउट कांग टूर्नामेंट की तरामंगा सुब लीगता यास्कुल टीम ए कांगखुट माई फाखरे ngasi पिसुम थोंग ओइनाम लेके तलैबा इरेम कांगखुट की कांग संगदा पांग सानखिबा कांग टूर्नामेंट की यांखै तरामंगा सुब लीगता यास्कुल टीम ए कांगखुना अहान बहाफ्ता पंजन तरा अदुगा नि सुब हाफ्तना पांजल निपान पुना पांजल तरा निपान सन खिबगा लोइना खुंद्रापम कांगखुना अहान पांजल मापन अमदी अनि सुब हाफ्तना पांजल मरी पुना पांजल तरा हमदोय सन खिबा मैच असगी अपिबा मतंदा यास्कुल टीम ए कांगखुना खुंद्रापम कांगखुट पांजल मंगादा माइथिबा पीके मणिपुरी पुवारी के सगोन अदुना लालबा कांग मसाना असिब लमदम असगी लेहाउदा लेप नाइदना सानना बहोना जरिबा मणिपुर कांग एसोसिएशन मी मखादा टेका कांगखुट पिसुमना सिंदना सिसुमथोंग ओइनाम लेकाई इरेम कांग संगदा सथरिबा कांग टूर्नामेंट असगी हेंग सानागदा तरा तरुक सुब लीगता यास्कुल कांगखुट टीम बी अमदी टेका टीम बी डी कांगखुट पिसुम अनिना लबा तौनरगनी National Football Championship for Santos Trophy for North East qualifying round the Meghalaya team Mai Pakre All India Football Federation में मखादा Tripura Football Association युबो इधर साथरकली qualifying match असे किंग साना की ग्रुप पी की अनि सब लिखता मेघालय ना नागालैंड में पांचल तरेर अब माइची पी बंगम की qualifying match असे किंग साना का ग्रुप पी की अनि सब लिखतना मणिपुर में रेलवेज की टीम मनी साना का बता रेलवेज की टीम साना बल लाखी दबन मरम ओरगा मैच असे साना की रे साथरकली नॉर्थ ईस्ट की ओइबा qualifying round असे ग्रुप पी की विनर ओइगदब मनी मैच अमदा मणिपुर में मेघालय अनि नाथासी कुंथरेता सानागदब लीग मैच अमदा लाइबक लेमनरगनी क्वालिफाइंग राउंड असिदा सरुक यारे मणिपुर की टीम की ओइना एडी अजीजुर 16 ना टीम कैप्टन ओइबग लोइना पुन सानोरी कुन सरुक यारी क्वालिफाइंग राउंड असिदा टीम निपाना ग्रुप अनि थोना खाइदोक्तन सानाबग लोइना ग्रुप विनर ओइबग ngamnaba टीम अनिना फाइनल राउंड सरुक यारगनी DSA Kaksing third division football league ta SDO Falel Mai Pakre DSA Kaksing sana bungdang si sana ke football league asigi awon super league ta LML CC Langbaitong amadi FC Kaksing kono anina sana ke match atu ki api pamatamda LML CC Langbaitong sana roi Y Pakazao na panjal ama aduga FC Kaksing kono wi sana roi AS Risika na panjal ama ga sandana match asi api pamatamda mayok na ripatim ani makta panjal ama mam sanadana match asi draw satke
Sathar Football League asking as Sanaki Municipal Lictana, SDO Falelna, KYWAC, Wagwai Panzal Ter, whom the mighty Fiki football team, Mangana Saru Yadana Satarli Football League Asiki Manga Amadi, Taraso Massing Tasi Kuntreta Sanaragani. Om Subaibot Missing Memorial Bisnupur Super Division Licta CYC Sinicon My Fakre, DSS Bisnupur Nasin Task it continuing Pangtok Hokiba Super Division Lick Asigansi, DSS Bisnupur Mini Stadium Sanakiba, Municipal Licta CYC Sinicon Yasanai Panmay Gigiona, Massasik Municipal Mineta, Sankiba Matangara Panzaladana, Sai SAC, Lobo Panzala Masinada, Mighty Pungam K, Sataraliba Super Division Football League Asigansi Sanaki Mangas of Lictana, TYDA Double Sanare Gilvi Lungna. Meski mga subamina panzala masan karba matong NCYW nung sai siru gi sanaroi Thompson na makoy gi sotana lady panzal adu meski humudra mga subamina ta handok to na mes asigi mayong naribut tim animak na panzala mamam sanadra mes asidro taki Sathar Liba Football League asigi hayeng mes later roi tha asigi kontreta makataba league mes ani sanaragani राजस्थान की धौलपुर पांथोकदौरिबा नेशनल स्कूल गेम्स मणिपुर की टीम सहित 38 मखा के बैटल रेसलिंग मसाना सरू यागदब सानोरेसिंग खन्नबगी ट्रायल सिलेक्शन ngasi कुमालपा इंडोर स्टेडियम हॉल दा पांथोखरे मणिपुर लैंगा की YAS डिपार्टमेंट की मे मखा दा सथगदब ट्रायल सिलेक्शन असदा पुन्ना सानोरे तरा मनि खंगत की बगल लेना खंगलब सानोरेसिंग अदो लालिबना मेपर थादा नेशनल स्कूल गेम्स सरू यारगनी हाइरी Kaithel Mami the Leba, Turksuba Sang Rifles, and Sindra Hoki September, Kulhum Doiting and Sea Hopper, Saturday Style Level Archery Competition 2019, and Silosin Cray, Losin Miki, Thorum Adukamari Lane, and Sip Gaski or Piradana, 9 sector Assam Rifles, DIC Colonel Siddharth Sandrana High, Manipur Shanara Yana Putopa State, Mani, Makoina Sanapi, Tonganto, and the discipline Kada, Lebagasi, or in Lebagasi, Mai, Purapung Hokre. Laikre, Housing Sule Palitana Purakli, Makatana, Supuraki, and Happy Tazabale, San Rifleski, Maki, sports on a Tongan activity, Kada, promote Tona Bohona Bugaloin, and a Tabak Torum Kia, Faikali Haki, Nasi Pantoki Basta Level Archery Competition 2019, Losin Pioneer Round, San Kibada, Women Category Compound Round, Amazon, Women Category Recurve Round, the Matansuna, Sai RC, SS Monorama, Amazon, I Simana Gold Medal Sing Loki, Aduga Men Category Recurve Round, NSAK, A. Mercina Gold Medal Loki. Manipur is a state which has given birth to lot many sports women and men who've done tremendously well for the country. So it is a very onerous task for the Assam Rifles that apart from the other things which we do, we also promote sports and other such activities amongst the youth in Manipur so that Manipur produces more and more sportswomen and sportsmen who further go on and do well for the country and within the country as well as abroad. Central State Mahut Department of Pakro Kuntanipan Sempan Tada Kay Pakro Kuntriki, the license certificate people behind Ministry of Housing and Urban Affairs and Joint Secretary gets in the Alapong Okray. Ukrul District ki Kunsani Humputareta Forest Department gaya MOU sign tono lamekar mga dagi tararum sao homsing the parks and utaragan han Chief Minister and Birena la Pongdorpe. Union Minister of State for Social Justice and Empowerment Ramdas Atwale nga sa Impal tung nakay Modi lang akta yari Republican Party of India a Manipur State Committees Angkopre. Amasung malayang mapamsin batung na sige no bitas bugol farmasas di hay na palan taon na bagong Manipur sa Toromasi alam pala lem R&D wing the whole the Pangkokre.